Hello, very good evening. Welcome to Manu Hunda the Putramachage. Chayum, 3 years Manipur still on burning. Kari Marangina Manipur, Chay Home land extend our Matunda, Manipur government as well as Centerna land Loshaloda Kari Marangino, Aduna, Megi Tarik Home 2023, Haribun Michirage, Kangup Anigo, Cookie, Metegi, Irang, see escalator was in a Maramurga, Manipur, Toning, the Dog, Tuanba, Koi Mui, Mayamka Hazik, displaced person in a lady, Aruga. More than 200 people in a Mui secret, he will come the bar, Kogi Maroina Maitegi, Chino Singi Marategi, more than 30 people, almost 32 people, and a Tibu Kangana, Nasi Fawa, Adumak Lady Bene, Adunasi, Megi, Tarik, Ahumne, Chay Ahum Mapung Pava, violence. Aduna, Nasigi, Ladyba, Nasigi, Oedi Film Sida, Live Wafumdi, Masigi, responsible, Oigidoriba, Irang Sigi, Hazik Power, escalate, or Chay Mapung Pana, Irang Sangarak, Masigi, Achoba, responsibility, accountability, Kanano ifam to have wafum sini, more than 60,000 people homeless or displaced person in lady, Matamgi, Palamba, Kogi, Langak Naso, Lady Irang say, Loshalagani, Atu Mutam, the Loshangini have a say, Masi Prazamiam, the Tazab Pirgalakuni, Adu, Nasif Hawa, Masi ground level, the Masi Tabu in a Pangtopangam the Lakuni, Aduna, Hauzik Live wafum de Karimaram Ginamukta, Irang say, Matam Sangna. Central Ocean Mangam as well as Hana Palamba, Manipurgi, Biren Langak, Aduga Hazik, Anobu Langak, Weriba, Kamchan, Langak, Iran solution Mangam de, Adu another Mana Manipur, President rule Chahi Mapung Fanning Chit Lamani, almost 365 days Mapung Param Daida, Manipur, Anobu Langak Amala, Matunda, Manipurgi, Hazik Lady Patundu Laita, Manipurgi, Hazik Ladiba, Koi Kanglup Mani, Iran solution, Guinea Habi, Chokut Hazab Lerme, Tawuru, Manipurgi, Anobu Chief Minister February Tarik, Mari, the Wasak Lorba Matunda, Manipur. Irang Kahan escalator from lay. Aduna Hazik Mafam Kurimokta, Manipurgi, Koye, Lariba Kachin, Koya Kurimokta, Manipurgi Irang, si Tongan Makalgi Irang, say no, Makalgi Irang, say Masi expand away. Aduapo, Hazik Manipur Lariba, Koye Central Forces, Hazik more than 288 company Hena Masile Mafam deployed or Galavani, but still Irang si control the Wungam de, low in order Matik Sana control the Wungam de, Marilainaba, Koye department singing my get Adura. Center की intervention what पर ना तरका मणिपुर लेगा ना लाइबा कोई के human lives अवधि political optics ते यंग तम द political optics ते है ना important और कोई वाफम ओइब्रा मणिपुर चाहिए अहम इरांग थोकनिंग आएगी ओइबा मरम से चपचावा नसीब होगा लेगा पीबंगम द्रिजे करी मरम गिनो अरुगा मणिपुर नसीब होगा इरांग solution नबगी नमकता मसीगी चपचावा concrete ओइबा road map पुथोकपंगम दबसे मसीगी अचोबो वहांगने मरोइना I welcome on Manugutna Dr. Yumnam Premanda, Head of Department, Law Department, Manipur University. Oza Premanda, welcome to Manugutna. Adugo Oza Sang Kasani, social activist. Oza Sangkuzut Tarang Chage, Loina Oza Nandoluang, social activist. So I welcome all the guests on Manugutna. Maru in a Siki topic, 3 years complete, zero resolution, silent leaders. So I randomly I was a sang the Han Heta Husage, Aduna Oza Sang Maru in a Hazik ground level day, and Momentum da Ahui Sehi Ahum Sida, Manipur Lengakna, Levak Miam Prazada, Tazaba Piramba, Manipur Lengakna Taza, Ahui Praza Sing the Uholamba, Saktam Sing Simasi, actually ground level, the Kari Chance or Gab of Jahan Laxage, Adu Maruina, Ahui Hazik Ladiba, Ahui displaced family sing the Mahoida. Kari home bulai rabage maroina rehabilitation the justice the natraga just survival loma wina laibugi wafum oibra aduga hazik laiba rehabilitation haziki laiba khoi center laiba mayamse maroina makhoi permanent center ma oirak toriba relief ki haiba wafum dni ai swai waije huzage kari wafum thambe premjit khoi gi relief ki idp gi mayam do yamna naina ningai lei adubu Hojek lu badi madu ki wadu topic to subject to lai do na hojek se nomai kap se lepta dana amuk changsalak pa ukhul da hoje mi hat pa doga hoje lambi chapa ya da ba tawri base na khwai dingi lu bani nomai kap se ngasi phopo da lep han bang ngam da dana lairingai da ITP relief camp da lebum yam se masa yum da hanjan hal la han gani hai base mase akhoi gi Tha the Chakatabaga Chamana Kare, Manipur Sarkagi Tamaktigo. Asi a Chauba Wahanga Malay. Aduna, High Bidiva, Masi
नुमिक सिना कंप्लीट 3 years से ओरे मसे अखोई नुंगाइते मणिपुर लमदम से यामना चावरबा लमदम नि नते अदुगा पॉपुलेशन क्रोर लेब लमदम सु नते यामना पिखरबा लेबाक स्टेट अमनी अदुगा पॉपुलेशन से अराउंड 30 लाख की चांग द लेब पोतनी मसीदा थोकलिबा लान इशू से चाही अहुम फावदा सुम कंट्रोल तौबंग अमदबा रेस्टोर तौबंग अमदबा सोल्यूशन पुरपंग अमदबा हाई बसिदी आइगी वाखंद यामना समना होजिकति सेंगना दुम हाइनबदा सेंटर की करीगुंबा अरेंजमेंट अमा करीगुंबा ड्रीम अमा पिनिंगबगी तौहोनिंगबगी पोछक अमा अलोटपा अमा लैबकुम लुई अदु लैबगी तमकता मसी सुम येंगदना ओइसुनु हाइना लैबा मोंग से तारखरे हैबा नतब तारदे तसेंगना थमोय सेंगना मसीगी कॉन्फ्लिक्ट से इंडिया दा मणिपुर दा थोकलिबसे लाले चुमदे हाइरदे सेंटर की खुद याउदे हाइबा तारदे थामनी दा मनुंग दा लोइसनबा याबा मदुगी इरांगनेबा और थामंग ngमदरसु था तरुक ता चाही अमदा लोइबा याबा पोतु ngasi चाही अहुम फारखरे नुआइते चाही अहुम फावबदा दुम येंगलग लेरे अदु ओइरदे ngसाइगी सेंटर की अरेंजमेंट अमा मोई की तोंगानबा हिडन एजेंडा अमा लेरे हाइबदो अखोइना खंगदबनी अदु मसी अखोइना हाइब कांदा बीजेपी दा चलीबा पॉलिटिशियन सिंग अदुगा पार्टी दा चलीबा सिंग कांग्रेस ओइगेरा अमा ओइगेरा अदुगा रूलिंग ओइरिबा सिंग लेंगाक ता यावबा सिंग अखोइगे राजनीति दा यावबा सिंग सिना हेता मधु डाइजेस्ट तोगे हाइददना मधु हाइरिबा ओजा प्रेमंदा ओजा नंदो अखोइसिबु येकनबो ओइना तुम लौरगा अखोइगे वासु लौदबी अदो अखोइगे मरा थिरगा लैखरे हबा अदो होजिकति पोतु तमना तमना लाक्सनबदा चाही अहुम फावबदा सेंटर ना करीमता मधु इंप्रूवमेंट दु लैते हबा अदो लैबा मुहुत्ता कदाइदि लैबा कदाइदि आईटीपी नंगी डिस्प्लेस दा रिलीफ तो ओ सोंदा उख्रुदामु लान हावरगा मी खरा सीजनख्रे सिविल हातख्रे नुतेगी नोमै काप्तन लेरे सिना कदाइदा चकदबा उख्रु लंबी चप्प यादरे अखोइ सिविल दु हाइरियो गवर्नमेंट ऑफिसर सिंगसु चप्प यादरे नत्रा अदुगा हजै एनी ऑफिसर गवर्नमेंट अमा चप्पदा एस्कॉर्ट लिसिंग अमा पुदरदि चप्प यादरे नहान उख्रुगी डीसी चप्पदा हननख्रे असिगी पाउ लेरबने ओसी अदुगा एमआर और पुलिस चप्प सिंग फावबदा गाड़ी थुकाइरबने अदु ओइरदि ngase IDP की रिलीफ टीम दो ना तोंगाना थमसेबा असिगी पोचे जे नाउना एस्केलेट तहलगा होजे नुति की लाम कापनरगा लेप्तरे ngarangsu kali masi machap asigi पोचेबु हाना लोइसनबा थिंगबा ngamdaba कालुप तुना ग्रुप तुना करमाइना रिलीफ कैम्प द लेबा ITP की वारी से अखोइना पुसदबनो आइबसे आइगोंददि वाहंग से am चावयबा ओके अदुम जुलेरे ओजा संसार मरोइना हजिक नागा अमरी खुकी मरकता हजिक लेबा कॉन्फ्लिक्ट से मसी अखोइगी लोंग स्टैंडिंग अखोइ हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट मरी लेनेना खनबरा नत्रगना हजिक की ओइबा अनोबा अखोइगी पॉलिटिकल वेजेस ओइबा अदुम वारम खक ओइबगी वाफम लेबर कमा यंबे होय लोंग स्टैंडिंग ओइगेरा होजि ओइगेरा ngsaइन हाइबदो हिडन एजेंडा अमा थंबसे अखोइना पोतु उरखरेबा नागासिंगना हिडन एजेंडा की पोतु तानिंगाई की तमकता मोइना तबना खोंजन से चंगसन खरेबा दो चंगसन ब खोंजन से कनाना थिंगदबनो हाइरगा मसे गवर्नमेंट ना स्टेट गवर्नमेंट ना सेंट्रल गवर्नमेंट ना थिंगदबने हबा अदु थिंगदे हबा थिंगदबा मरम ओय थिंगदबा ओदे ननो मी अमा लोमै कापो हुरालोइना थारुबो नना थिंगदरि फाव मपुदुना हाइदरि फावबदि मा हुराल कापलगा दुम चकनी हबा अदुना ngसाइगी चथरिबा तौरलिबा पोतसे चाही अहुम फावबदा सेंटर न खुद थादे थिंजनदे हाइबनेबा अदुना ताकपदि मदु एजेंडा अमा लये हाइबनेबा अखोइना अदु एजेंडा दो लाकनी आइ वाखंदी सोइदना मणिपुर द यंगो अदुंबा अमा लाकनी से लाकदबगी तमकता मासिगी थेंखाइगदबा मासिगी कनहाउगदबसिदि ngसाइ गवर्नमेंट पॉलिटिशियन इलेक्टेड सिंगसिने अदुना मधु मतम चाना थबा तौरो हाइना हाइब कांदा पॉलिटिशियन सिंगसे लेपा के इंटरेस्ट तौदबीदा पार्टी की मागी इंटरेस्ट चतना होजे अखोइ से कांखोंग जाइरगा लेरे हेबा अदुगा ngसाइ यामना सेंगबा वाफमदि यामना चिन्ना निंगाइदि
Karamaina, I coin a machine hidden agenda say Ubno Hiraga, how Kibachahi Ani Mamanga, Asagi Center na home pie ribbon a high base, Tampaktan and a young salo, Jingdan any young sangani, high Kibo high layaba. Adugi Matungi na Hoji Ching the mana young sanbagi, Adam free handedness or Hanbara, Tatopra Hibagi questions to Chona Liaba. Plus, Asagi Unified Command chairman say, CM na dum oi da pot to tongan ama hapchalaga oi hali basena mamangi CM sisu pangathoki da bani haba ado oi han khibo pot to kari maramgi oi han bano hai base praja khoina phap ta ba ma changi haba aduna very short brief logic ti or answer ti angon da hairo hairadi masi haiba kanda akhoi gi mi khara na phap ta da ba lai adubu aina ubada de center na Moina demand tauriba, Moina Changsaliba Kontanse, Mohe favor lay, Moy support away, support Tauraga, Karigumba, solution Amadi, Pibining Bagi, Posa to Aquino Ueba. I don't know, Madu Ubanena solution to Tahangia, the conductor Lance control Tobia de Baprenje, Masi Pata Bioba. I don't know, Tamna, Dum San delay Taulaga, Iran se Tohalaga, Tohalaga, some Kanga Saraga, last. Animak Ahuma Kauraga, Wayalama Taudorieva. Madu, I quite the Uba Pange, but quite the Libak Tibadi, Hojiki, Mayamgi Prajagi, I elected ni, I mihutni, I leader ni, I Achawani, I chair the Pamani, I power labani, police crandam tuck Taura, F5 Tazilon, Tahalaga, me crada Taholaga, Magi Makadale, police in the phone Taholaga, threat Taholaga, Tauriba, Maming di Paloe, Swaida. Lairiba mi sing sina madugi mi sing sina hojiki si khang deaba aduna madugi mi sing to last ta magi diabetes na ba khang da last makhom mukhut loina pulaga overnight ta ahi amada panthaba kumna wanthaba kumna hojiki mi sing je loina adugi mata lakani haba ado akhoina de mang chauna hai hau bane haba kan hau se habne haba do moidi madugi issue du kok tu moida chang deba moina uba khang ba se Center ki paisa kya purakani, I share kya phangani, recruit togani, Masida party ki kya pigini, I na kya phangani, I thabak kya hab house tera, sik department ki account se the paisa kya lay, Madugi the I percentage kya phanghausera, I got the power tauraga, Matang the Adugi election the I kya thada sera, ado ada laiba, Achauba dugi, Maunda kya pisira, ado mana I bukamai satisfied towninga, Oisera Hibese, see the book chow sing sina. Book George Jason Banana Pukse, don't chow about. Machine sings in the Masi the Kakta or my Nutigi more 24 hours ideas at the top of the Chateba. I'm a mimpande go. See the Ulaga layer, Baduna, Laka the scope say, Karimata Moy Kang deaba, either hijacking the day, was it center Chahi Ahum Power da control Tautan the Laka City, Moy Karimba solution ama Pirakania. Okay. I don't I first round one time. Okay, thank you so much. I Zanan the Luxage. I don't know, Zando has the power, Hogi national level, Taki, Mutamda, Hogi high level accountabilities of the Udri, Kichi, Hongi, Manungida. I don't know, Iran solution, Namukta, Sarkana, Karikan, Mahangi, reconciliation process, Piri, have you Chapchava, Prajana, Maziki Chapchava, Ugum the Haidare. I don't know, Hazikla, Hogi reconciliation, Matangida, Maite, Medi cookie, Kanmong the water, Hazing Aranga hand cookie, no capsule, Trong Doctor Tarik Taru Tarik Hinglona Bada, Piba Nishi, Mira Koigi, Lairon Changibu, Naranga Tangai have done. I don't know, Hazikina book Nagamadi, Ki, Angak Pomong, the Zik cookie, Muishing, Kanmong the Landa, the Nozik, Nagagi, Koi Mu Mamka Sopo from later. I don't know, Hazik Sarkana Paikaliba, Shumba, reconciliation, Lambi, Kangup Singi, Asanaba land, Shanana kind Sarkana, most of the time is higher. I don't know, Hazik election Matam Dazu, Ahoigi. Yamna Koi labor national leaders, Mamnazo, Manipuri, the Maramark Tambo from Lay, Aduna, Hazik Ano Langak, Ano Langaxinazo, I'm Kanmong the Labor Valley, Madia Koi Hill, Gisharuxing, the Yasanaba, Puranamina, to one from the Chatpagi, Dumba, Koi Labang, when we were from Lady Habitare. But now the question is, Hazik Laiba, Koi deep rooted violence in like Rabamasi, Iran, Hazik, Nagamadi, Cookie, Amadi, Cookie, Madi, Maite, any reconciliation in future, the command or must predict over. Haji Kenoni, Akogi presidency Sahi Mugli Ramatunda, Akogi Tamokim Chanda, Akogi Union Gomena, Sinares in Mrs. Wibion. On one
Chief Minister Wibibo Koi Tamo Kemzana Ahan Bada Wari Batai Saraga Koiki Kenosi Inta Papibu Mother Laknaba Onaba Toram Pakatpa Why said the Bini Masia Adumana Laola on a high Okizo sing Pajaba offer period Pajaba security pin have Pajana Magi Kamui Singna Tobo La High Devabo Adu Lapidre Lapidre Mudi Chonda Nogi Hana Sig and Paklam the Tado Sakib Noido Kuki Jojing to Lao Chidalaw Gomena Protection Pini lying Balapo Loi Piri Nicon had more Lapidre La Arwe Hideva Simanakaim sing a clear way to go. And was one day we sing the Chujampuri Mori di Campuki Jagazi Chelpa my teaching to the Equidi High Bellam do Manipur or Wiki Iripa Iram Damnina, Aquadium Hanjela Jagaeva. She was Nakashin go. I do Nakashin Bunny in Nakashin to Birova. Sanjay have a Sangalo. Sanjay lecturer have a middle of Lactabit upon Dorothy. My lecturer have any lecturer have the pirate in Geruya Poteva. Mamdi Ma Lapomatam the key, the number Sway the Namda Sagan, we died alone have never. Adubo lecturer had Argadi. Madudi was a canning alitiva. Go men and go mingito from Tomato with them never. Go men gito from Tomato, you talk with an Aquigi, gold brother, the Nung Regaling, but in Bahuraganda, Aquigi, painkillers from Tata from Nambenbado. Sungaya with the poor gold brother, the labor Nungshi, Matam Gimatum, Langatin, but over painkiller Tawa, Amuktoba, Amuk painkiller Tali Dagadi, gold brother Nung to the soul of Totoba. Other painkillers in Matam Zarga. Side pick like Badu, one Nung Juki, like Joro, Bugi, Pimalahan, but Adugi, Tawunta never. I don't say home party. Go mena party, say home park, and the Kadi go mena solution, Ponoma Tabukai locally gave. A hammer the Wagi Wap Hazabil on the Hiram Batabani. Yaratragadi, a quick military crackdown to Batamne, Marala wishing to Amawe go, but the Kaigadam never. At the Sidda Goina, Yangadushi, Kari, Kahayari Banise. Achum Daibam Rainy, Kaigum Katroper seem like one at Kaigum Jana, the Achum Daibam Rainy. Achum the sea, Kanana to me, Kamaita, we have seen Messi, a queen, a Hibana, to me have a moment, my habits, nothing Tangis and Nakanda. Pitribi Miamna Baraki Miamna, Barasakadi, Jelra, Moida Kamin Pirego. Moin, a quaki, Pitribi Miana, Baraki Miamna, Atopaleba, Miam, Kari Hagis away point in the Biava. She the cookie Josing Gina, Taurisa, Loin among the Sadeco. I Myanmar missing part Kolai by Wakari in Denver, Kampujing to me when a Karamaruin Haji. Moina Tori, but I just to me, Sikana, hide against in the job. I do not coin a cookie, Miam, the coin, hiding it, appeal to getting it. Nakoi Matam lady. Nakoina, Nakoigi, which you Kolai by when I am doing Matata. A can be Kongjama Sambaho, how we are ever. Cookie pastor, Mam lady, Lila Swaber, Mam lady, I think Chingy, a chip, Mam Kulapa, Mam lady, go Moigo. I do my am no objecti, high but Kolai by Mam, Mataka. Ihom home sang Maram di Moi Mapum Zetan do Latana Lane, Natragadi, Adum Quagi, Lana solution purpose where Lam Tonosungamoy, a total Mapum the Kanglutang Mubay, Manipuri indigenous Reba, Mate Medinaga, the launching of Sungamoeva. No more Baratki are missing the Hangimatam da Makoi Adum Kodum Tingadum Lakaneva. I don't know Matam Ring, which Patana in the Sega Hiring in Mayam can notice the Yanaring is the Tonobam Sangeva. Should I quite hijari disinda? Manipuri government na Kari Tabakno by Kalisi Torisi. Shanjan and High Lemnico Torisi Kaino say Ohum Pare, Matang say Mary Parkani, Mangazo Parkaneva. See the government Lama way Bagi to from Topadu, top from Tracy in the Mayam High. Kai had been missing to Pow Hibani, I near Kai and but watching door. Madu Matan DP have been missing Miam Halu, Missing Miam Power ever poor in the table. I do not was it according to hygienic is Siganoni. Manipur the Taramba Central forcing. Maruna cookie area Taramba Central forcing. Masi Amuk Atopa state the Saku Matamda. I am Karikumakanda, Pakistan border the labor matam, Adagidi, China border the labor matam was York Piava. Ada di Moji di Kudung Tibalaka and Kaleva. Aduna Moji Hangi Matam Dane. Moji no training Pibra, Ewanis Pibra, Natraga, HIBTS, nothing but Topum Sang Doma Sang Pane Kaleva. She suggests a Nicomoida. A Kogi Diagi security force came a go to Hibaneva. Mandi Mokoina no way Pitopi in a village and Beava. Cookie Jojing Kunda, a Kogi posting Tariba, Central Security Forcing. No way Pitopugumba. Adagi security arrow to Hydopugumba. Adi Morian Yal, you Tamina Bumba being ango. Madu Yam Kudung Ting I will bear. Madame the Sena border Tamatum the D. Sainagi to be myself Pajama, how we doing. A quay Kuchukumen Pajaba, like how lay and don't Pajama had the thing of doing ever. Other in Diagi security in Kaidra. Pakistan body, a quick Kulai Pitok and a quarter to Rica Mitro Moja. Kulai Maru Mayang Pitopi, Hine Beam later, Bramoida.
hai bisi jo central force jing je khoi Manipur gi maru na kuki jo jing area da le bi sing je moi sum chai ani hum swai sum le chala amina madu habit am form to dana se moi security moi bagi makoi ethics sama makoi nga ka da ba akoi gi aru thup adagi magi kino me am da loina mak ai compromise to bagi haine bim le madra hai bagi wakan bau le bane ba aduna chai ahum ngasi je phare phab ka za mayam na khojik khoi na nei ne tu si amane ba siminare kuki jo gi sum mayam sire mai te gi sum mayam sire ba ada akhoi ne tu si amana huran jang ba da si bane ba amana mapu ne ba si ri mapu du gi dum ta di mayam na hikal le ka to maram cha he ba huran jang huran ba mayam mi huran jang ba mi na farsi ba hat ki mayam yaw he ba adu ba huran ba mayam do maru na Myanmar rom di chang pa akhoi gi side da khulai pa kuki jo terrori sing do madu di moi di huran jang da si jam mi mafum rom da huran jang da si jaru bane ba akhoi di Iran da USA ga akhoi gi kino ga Israel ga par ga lam taru Iran da si jaru bane ba adu USA gi lami myam sir kan di USA da praja myana mo khoi gi USA gi government da Iran hor idina sumaina kuki gi praja mi cham myam khulak pa myam duna mo khoi gi la lo bu ji mek da Iran hobum chang ne ba kari ge noina khoi gi mi gi Manipur gi ing ching na sumai le jab lam jida yelong ngai di mi na mapung wena khunda le da na naga ga mai te gi na yelong mi wen le pu da khoi khara sidai hinge saidang nge saidang dra hai ba purup ani na yelong mi sina mo bo pa phobde khoi matam kui na phum de le je da na nungai na samin thamin le re yumdang bo khoi si bo amuk lam long la bo khoi di injali se kari gi no akhoi ni mi gi maran matum huran ba ka da wi noina changmu je na changwi ka da wi no noina huran ma changmu je changmu da khoi si re adu da di na khoi na thon mane ha ga tai na ga tu se moi de ne ba kuki jo terrorist sing je da cartel sing sponsor to ba Myanmar ne sang ba leader sing do maduda hujiki kuki gi micham miyam adagi di CSO chip sing du mo ya tai na ga dam ne ba so da mai te da saw do no te Manipur government saw do no te ba aduni ha je do Manipur government ji ju haibam change object di state center adai vidura ai makidang samjin jarke maroi na hajik leje akoi kangrup ani gi maikai gi both communities na makoi ji loina victimize oire na hajik se thamibo adum wa form kakni tawdo state ki oina di hajik se victimize oire haiba maitai natraga kuki natraga naga chamana ba ming di yeng wa form leiri aduna hajik priority wise ni yeng form tamda hajik se mapalum dei changjilak badum ba illegal migrants aduga mapan gi akoi gi drug akoi gi scandal da mayam kak chenaba aduga akoi gi leiriba akoi gi narco terror Lady High Mayamsi, Langat as Makogi Mataki am Kahan action dog you from the lady. Aduna government gi has a declare Makogi Philip Makoina Lovum Tokpa, Topum Tokpa, Taboxing the Chapchana William Prada must deliver to the lady and she was Adune Lale Hajari Gomena Logo Yamna Chumni Ying Gatabaneva. I can say though. Amana Hudan Batang Paneva, Amana Yumbu Neva. Hudan Batu Huran Gamna Ponacin cannot turn upon a Yumbu to Tana Bonavada, and he is Siminareva. Funda me kuchu kulai sin seminary ba seminary da yumbu du gidi mi gidi chumjeri ba magi len thum ngakcha ba magi property ngakcha ba magi masagi ngakthok chenam huram bane ba huram budi magi maram chat mai wakhalon du aran bam yauri ba adu ani maktu victim ha ba de victim hai ba keno ha ba khene ba victim madi chumna khudung thiba nang jabadu victim ka ba modi chumna keno to khudung thiba nang de ba se india gi tonga tonga phom de terrorist attack to boda micham myam siye ba pahalgam attack da micham myam siye ba Madugi terrorist की खुंगुल लिरगा उमंग वामंग चलगा अकोई की सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स इंडिया की आर्मी में चंगलगा अकोई terrorist में हम कखाई रहा है बा अदुगी चीरिबा terrorist तो victim ने हाया ब्राबा मोदी victim न तेबा victim में जो क्वेश्चन जी कहने victim में दी मारा लाइट बमीदा कना गुम्बा मगी सापू नुफू के की तोड़ना सीन अवाना नंगन बदुने बा हाजी हम simple interpretation निको लोगी फजा फजा गनो में हम ले बिरंग मुनिको अकोई इचम चम ना कोई दी बचाई की victim में मोदी victim हाई बया देव victim gi migi lam loge mapot loge hai bani hoji naga gi lam to isu atune ba kari authority kari history kai lege ba royal chronicle chai tharon kumba ba na Manipur gi am leijeri ba si sina dum proof torom na ba royal chronicle si assam gi su leini ba chronicle burang ji de gi su ne standard le ba tripura gi rasmala de gi su ne standard le ba royal chai tharon kumba ba na ba royal chronicle si jammu kashmir gi koi gi keno gi raja tarangini de gi su ne chai tharon kumba ba standard le ne ba Myanmar की महाया जुइन है मोगी रॉयल क्रोनिकल दे चैथारों कुंबाब से हेन स्टैंडर्ड लेनेबा अदुगी चैथारों कुंबाब द मोगी चैप्टर मोगी लेमाय मोगी पंदु काय बादी यावगेबा कयाम छाना यावगे मोई पंदु आगेबा करी वरके मोइबो मनपुरी से खुंदा लेता बम तमसिदा मोई करी काय बादी कतौरगे जे मोई मसाना खंगदु मद्रो चैथारों कुंबाब जे आदगी इराब नत्राबा चैथारों कुंबाब से पंगी सनबा पदौदे स्टैंडर्ड हाइ लेबाक मयाम से स्टैंडर्ड याम हेलेना अखोय मणिपुर हाजबा देगो अखंग ही मैम ने नबदम द रॉयल क्रोनिकल वे बचे थारों कुंबा बचे अतु ऑफ द लेबाक युमरों करुना लेबाक कया की लेरिबा रॉयल क्रोनिकल की याम स्टैंडर्ड ले हाने सिद करी इरमगे सिद करी योंगे सिन प्रूफ नेबा लम लोंनी मोने नोंमै चिंगुन द लम लोंनी अदि हुरान तिथि दाकु तका दि थबक दुदि
มวยเนี่ยเฮ้ยงำมาพิบัมเดมวยเนี่ยประชาลักขี้ไปอุรานแบบนี้ตัวเจ็กว่าดูก็งำเดมฟอมตัวนี้มวยต้องขุดงที่เป็นดังเนี่ยบ่ดูนะอุรานเมื่อกี้มาฟอมเลยเตี้ยเสียดาอารานเมื่อกี้มาฟอมเลยเตี้ยบ่เดโมคราซีจะเป็นเลยบ้างชิงดาดูกี้มวยไบโอเลนส์นะนำผู้หับผู้ตัวก็ลำเล่านี่คนนี้หายไปเสียยาโรยดูก็มวยนี่ขังกันตัวดียาลูฟุตบอลบ้านนักอาไม่ได้ไม่ตีชิงเสียลานดานิ่งหันเนี่ยเชิงกันบังกังลูฟุตบอลมันนัดเตี้ยเสียคุกกี้จัวปีเปิลชิงขังกันตัวเนี่ยบ่ใช่กี่ขุดจัวเคยตัวคนเนี่ยเจ้าละบ่เมียนมามาทำด้วยเอาไว้ให้เลยบ่กี่แข่งกันเนี่ยละบ่เนี่ยบ่มณีปุรีชิงเสียaduna mone sidi kujo khra khak la ga ta lan tar ga lan chingner ga manipur de gi lam longi ga hai bawa du di bharat sarkar na tongjen bagi khara ngangje sakjei ba du ne ba yaroi bharat sarkar chu no ma bharat sarkar gi ke ku je phong ge ta ga di akhoi gi state ki government na to godam ne ba adai du da ai statement nam dang ai sengdok sar ke maroi na mamang da khoi na technology NI na people investigation report amugi matung ina hajik manipur da hauri ba lal ho ba ji cookie militants ma pani sangjalak ba drugs scandal myam khak tu channel ga lan hauri ba mioi sing se masi Burma da based over people defense force ki lanmi makhoi myam kak na makhoi da financial akhoi ge help tawba aduga khulai arms and weapons myam kak piraga manipur da lan hawan ba adum ba akhoi ge cookie militants sing ni aduna manipur da makhoi lan hawlaga manipur da masa ge lam ma tanawai haidana NI na people report am khak lai masi manipur state government so inan thengnaram ngani gal center su khangam thoe so now hajik manipur state government adum ba wafam khak NI na pigi report am khak su lai ramina manipur state government ki tabom thok action aduga kari message pe ni yam yen nam ta ga haije ge mayam sin nei na biyo ba se hau ki ba chahi 2025 ki me gi tang tram panda akhoi ministry of home affairs ta gi notification thwe ba karam bano hai kari no hai kanda bharat ki leriba state sing am union territory sing da illegal immigrant sing ai ne da mitop sing chang pa krai di chang pa Myanmar Burma da gi ma agba Bangladesh chang pa sing je khangto masak khangto dictate to ro detain to ro thammo aduga deport to ro hai ba tha ma gi manung da 2025 की मे की तांग ट्रम्प पंद थोप ऑर्डर ने अदुदी थाम की मनंग दि जुन ट्रम्प पन 2000 कोई 25 की मनंग द तौ हाय बने बा अदु अतोप तो ले बाक सिंगी खर तोंग करे म्यांमार दि चंगपा आइने यादब मिटोप सिंग बांग्लादेश दि चंगपा आइने यादब मिटोप सिंग दे कोई खंतु अदुगा थादोक रो हाय बा मणिपुर की कया खंतु कया थादोक से मणिपुर गवर्नमेंट ना हुजिबो पाकुम पी दिसि करी गिनो बा कई सिद करी गवर्नमेंट मणिपुर गवर्नमेंट सिद करी मतिंग थोकतबनो हाइबनि दा खोय हाइदि ऑर्डर सु लेजरमनि को एस पार दा सिगी ऑर्डर सिगी मतुंग इना खोय सि ऑर्डर से कंप्लाई तोबोइना हाइरिबा मणिपुर दा से खोय gi मिटोप इलीगल इमिग्रेंट बांग्लादेश चंगपर सिंगे लेरे म्यांमार दि चंगपर सिंगे लेरे हाइ खंतुए थिनथोगे तोगे हाइबसिं खोय मणिपुर गवर्नमेंट ngam दिसि कइनो बा मणिपुर गवर्नमेंट मतिंग खर लेरबा सि याम नुंगाइ गदबा इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस लाइकने बा से कइगुम कदो मणिपुर गवर्नमेंट मतिंग थोगने थाबक पाजा तोपा मिटो खर खंतोपा नियम नीति जे खर तोम मतमदा इंडिया गवर्नमेंट मणिपुर साने जे पक्षान साने आपोती आइन भारत की संविधान लेरी भारत की सुप्रीम कोर्ट लेरी एबा मसिदा सोइना क्राइसिस लाकने बा अदुना मतिंग थोपा गवर्नमेंट मतिंग थोपा मिया मिहुत अबम चंगेबा होजे एमएलए मयाम दी तोलब सोइबिरमोय कइनो मागी अलावेंस फंगदो फेसिलिटी एम सोइबिरमोय कइनो कइम वादे कइनो नान अदुना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर खेमचाना हाइबदा इरांग थोलगा पैसा पांबा पैसा थोपा खर लेयना हाइदो होय कुकी ने डायरेक्ट पनबिरम जो बगदबा इसिंग हे चिंगनबा सिददी इरांग थोक ना क्राइदि पैसा फंगदोनो मणिपुर मैम थबक सुब ngमदना चटफम लेतदना पैसा मैम मांगेबा मोइदि तोलब सोइदिनी मोइनि पैसा फंगिदि इरांग थोमिना यावसंगी पैसा खाइ लामरो हिजि मोइगी केनोदि रुलिंग पारिबा मरुवेना बीजेपी की एमएलए सिंग हारिसिको कांग्रेस की बुदी खरे हानदसु ओपोजिशन याम लामदबे याबा यावसंगुम्बा मिगी अदिगी निंगोन चाकोबि लेतलाय मैम बदि पांगन ताबा केंद्र सिंग इट की केगी मोनि मतें पांगजकदोदो मैते की तो लेरी अदगी रथ जत्रा की अखोई कांग पाली पुगदो खोगदो मैदो पैसा चत्रिनी पैसा तिंगदि रांग थो पैसा तिंगदि मोई बीजेपी की एमएलए सिंग सिने मरुवेना अदुना अदुंबा वाफम जे माने पन मतमदा डायरेक्ट पनबियोबा हौजिक पोबा त्रोंग लौबिदा अंगांग अनि नोमै कापी से मणिपुर गवर्नमेंट ना कुकी टेररिस्ट कापने हाइब ngमदेबा सिनेबा क्वाइदि लुरिबि सु अखोइना मणिपुर मियाम ना क्वाइदि वरौनिंगाय बयदि हाइबियो सिंदो anyway ai mathang raw nong lak chege jando ai zapreman se sage zapreman da logi ba mieng di matam do zapreman da khoi gi handak ki lai conflict sida habi dale maroi na khoi legal system je masi fail oi ra ba habi wa khum lai re maram de hadik lai ba irang jing mari leina different numbers of khoi gi FIRs habi dale FIRs me am lai adu ngasi ba masi ki justice sab chana phang moi ba phum di lai ta ba adu na hadik legal system je independently work tawri ba manipur da hadik se hadik oi ba crisis gi manung jida नत्रगना हजिक पॉलिटिकल प्रेशर की मखादा कोई ये हजिक लाइबा कोई की लीगल सिस्टम जो वर्क तब है साइड वाइज दे हो जगे करीब ऑफन थमिनी सी से खोइना सी खोइदि कनोनि को अदुम हाइबम थोपम हाइनि हाइबदि सिदि लोरि ओपोन हजिक एफआईआर की वारी दुदि हान बलाइना कनो तौदि हौदिङाइ सिदा को कोई हजिक थोइबा
aggression hai tare ko aggression sida laihida mi mayam si khoi kanogi impact tv gi chai hum pharamina ko akoi hum mari prem ga yausalaga koina selu tawjari himalaya ba thawai kakhiba mi mayam ji khoi ba tawu chari hauji pot si la kan sida chai hum suram chai hum ga yangom jani da si ai khambada ko normal si na koina haina budo no si la en lo ba yai koina karamba normal si har kan da si ba na ba dum thoga leba normal hai tare si di yaw da normal dang oire normal or normalize tok thoe ba khoi si ba mi hat pa adi mi me nong mai kapsan ba adi mi la mi chap ka khai ba adi mung nong mung bong kapsan ba le khoi irang da khoi adapt tawre ha normal oire normal no si di yaw de normal si si wai du di yaw da ba do normal di oire karamba normal na kan sum si na normal oire adu gi poti ma si ma khoi credit ni khoi saka pai bi ba ma sung center gi ani ma thong pi je ba se ade jung khali si PhD thesis ka tawra di ma si thesis submit to ba yara ni khoi ano ba UGC gi rule da hai si 3 year di taw hai mamang de 2 year or di thesis submit taw ya ma 3 year ai khama khoi Manipur irang si gi mari le nam do wali moina sang do ji 3 year phare ha yang si da gi di thesis submit taw ya yang kui re irang si PhD thesis i ba do no kui re ba khoi si si job kano ni ai bu di satra kra tawri May 3rd 2023 to May 3rd 2026 hai thesis taw ya ri mo ji loi ra ni ana ina haije se masigi main story se kai no na thima tam sida hujiki do lu posida FIR lising manga tarosu lising tara tarosu FIR is nothing to do with the court ka mai le ne de si the police ki thab ne police ki FIR ha di FIR si criminal case si magi on motion da chat pa hongna ba si FIR the first information report ai si adana FIR is nothing, this is the criminal case on motion the labor yana to bone aduga masi court ka mai so lente court ti kan oidona kana mana final investigative report charge sheet thangala kan ne lak tu charge sheet thangala court na charge semakane ba de trial ho tu ni ana court ki thabak tiang wali nothing to do with court ana khoi di judiciary city ma di independent ni independent du kya mo oida ba still debatable gray area laini leita ka so higher judiciary supreme court ka high court city ma di independent ni aduga lower court su ayamana judiciary independent hai akhoi lowe ai ba ko aduna judiciary thu no mara lete na supreme court na moina khoi gi su moto cognizance law da court ba dum ngai ta ba lei khoi na ko hai badi akhoi gi isina amani thang ga chatlu bagi ko pam sa singna ma ki hero moment ni ak sound to ba du di prime minister su wanga ngi natra prime minister wa swangang da bani stoic silent hai phajab londa da stoic silent leram badu video ma hayang che parliament phamani to bu da thak kap thorok pu du su politics ni adu video u da prime minister ngangi ba ko supreme court na next moment da ma su moto case la khole adu ba da khon khatan ngai ta ba episode khar lei ra ga su hojiki overall the party judiciary is nothing to do judiciary mai le de adu de akhoi de sole se akhoi irang sida sole sidi May 3rd 2023 da adu numita dum lakshan ba ya po ne boko adu da khoi lakshan gi de hai the rally is advice it's a right to protest ni and akhoi leibak sidi akhoi di sovereign socialist secular democratic republic ni sigi sovereign oiba socialist oiba secular oiba democratic oiba republic sida di khoi gi mi ma gi pen da basi phongdok pa ya ba gi freedom of speech and expression ni part amane sai mi na protest ka chali sidi right to protest ne hoji ki protest su ya dra May 3rd 2020 akhoi na sahi ahung gi mamang du katang pe su phakat la yeng matam da adu sai rally du di aina khan bada there's not simple rally na teo mai te gi schedule try oi da there's different thing ni high court pi ba order bu rally se pa ya bro that is contempt of court ne ko that is contempt of court ma delhi dam thokram ni namada bachao andolan gi order gi mathakta supreme court gi mathakta rally chatlu bagi Medha Barkar leidana ko are Arundhati Roy phara jail da 1 year in the lockup plus 2,000 rupees fine in lowering contempt of court that also criminal contempt adu ki pone they very clear ni adu numitu da sakhi rally du su akhoi na ubada sum chai hum phajal ko akhoi na sum akhoi da itihas ma nei na be wani adu su nongi pai mayam yaw hai dana ko constitution piris di article 19 da piriba 19(1) akhoi ki b da piris di kaino right to assemble haiba peacefully without arms haiba ne assemble di yaba right ti oiba aduga without arms haiba peaceful assembly oigadabani aduga arms hoba yade arms hoba assembly di adai dum unlawful on khreba once there's one arm inside the assembly mak yawa that moment that assembly is turned to unlawful assembly on khreba ne aduda kadu action law jinu sin that is a very big question ne ana ina khambada sumaina khoina sum thado sakhiba de hudi kari oire
ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯝꯕꯜ ꯑꯄꯤꯜꯗꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯏꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯋꯤ ꯕꯤꯂꯣꯡ ꯇꯨ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯁꯣꯏꯕꯅꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯈꯔ ꯂꯩ ꯑꯗꯨ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯥꯝꯃꯗ 99% ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯐꯣꯜꯠꯅꯤ ꯆꯥꯝꯃꯗ ꯇꯔꯥꯒ 9 marfu dara mapan do ahan gilonda 99% is state government faultni 1% maybe center amata magi fault laite na lor se ai di like ta haibaduni ko constitution na haibaduni haibadi law and order haiba law and order di koina public order hai constitution ni law and order yaude constitution yaw is public order haibonga police haibonga public order is shin helini law and order is some mi ma hatpa mi ma sam singam gumba mi ma na law si gumba there's law and order ni made hengalak puduna public order ni Manipur public order ni law so ko aduna the police have a posi state piri ni by virtue of the 7th schedule gi state list ki number 1 number 2 ni haibani da adu laibani na state government nga ka dobani amit sana ka nungoi paraga chaitu paraga nga oy mai thabuna te this not consider amit sa ai di amsu haijari ko center da sai ba to osi di moi maran kan leite bo center na police moi makut leite bo adu dr ma hajik lai lan ji a very big conspiracy another amadana koi proxy design to wa no khang ni jo hai ri aduna masi center gi chower responsible obem thok state na loina pu bom thok pra hajik lai ba sahi ohum gi escalator ko lan je adu de khoi na sum akhoi do tawbu ngamdramani na art o maran sibai mingo da maran sibai wani ai gi sarkar ma lei si di akhoi da government leitraga di akhoi si president ru leiraba 352 leiraga di that's fine akhoi di popular government leijeri ba democratic government leiri akhoi kana sai duino center na hire kan ame sana nothing to do police ai khota leite public order state ki ni hire aina kai khundu le like da mai thome adu on thu on constitution no moina center na di koi Manipur da lai ba laingak se kya lumna lo da adu da akhoi lumhanda bane ai khoi lumhanda bu akhoi na mingo ai bu lumbi u hai gidro ai kayam lumba weight kayam lai sidi ai saba tai thakpa tai exercise tok tai lumna na ba adu so tok ai kayam lumi ai kilo manga lumbani adu di mina lumhan ba yaro ye you should do yourself constitution pizza bane state are sovereign in its own jurisdiction state se mai jurisdiction da mai power ne ya power am lega state se adu no Maharashtra power am letro adagi di UP ge power letro moi di power do sine ba the exercise their power akhoi di power sine ba haitre natraga tallibra natraga na khangdribra bapta ti natraga na sum function naga lega yana ana ba tawra dum leiduri bra power do constitution da pizza ba khuda ma article 246 46 ki clause number 3 da yengbiro kai haira state ki kanoda state list the piriba item mayam du madu exclusive power to make law to the state assembly pijare parliament ku ka thaya poti thaba yam jaga ga le national interest aduna ta normal circumstances ta state list the piriba sindu mathak ta state assembly na law semaya ba power pire adu sa mana mu article 162 da kari pire extend of executive power legislative power labor gaido aduda loin executive power sathaba ya ya nong pire executive power lo di nuti sem la ya pote assembly nuti phab ya pote madu sem ni marak to executive power de kaino council minister headed by chief minister to aid and advise the governor as ni highest moi the power lo consider to se they are collective responsible ni moi the power as moi ta sala lo lei ni moi na power do sina ai gi power boy ni sina draga ai na mingun da chayu ya po do adu oitagadi masan resign to home thokto I cannot use my exercise power given under constitution p ni power se the people power se sin amang amjadre adu potharo ne dudi power du the constitution p hay min ngang kani ye supreme court su ngang rabani yankai mangara yankai mate lak la ngang mani si law and order state subject nang kai dori gi ngang rabani bako hayeng union government su ngang khine prime minister ngang yaro khini state na kaim tok de law and state time ai wakhan da di ko escape got haibra career khangde ko adu di different thing ni aduga port kai no kan akhoi powers exercise to ngam jadabane aina power exercise to ngam da center na sandaram ba yai kaino relation je humle center ga akhoi le gadab se legislative relation administrative relation financial relation leba adu the p power se p ba center na su by virtue article 2 kano da 257 makha direction pe kan nang du to nang da tawena adu to da ta ga di 360 palakani 355 meter go 365 union piba direction se administrative relation union government piba ko direction de tawdu taragati that also state government cannot be carried on its function in accordance with the provision of constitution haraga president rule 350 thamya 357 ni sakhido ni ko my instruction pira ka don sito wena adu gamu adu tawdabagi consequence na 358 tong pira ne sorry 365 ta and 365 in the targati 356 lakh to in haibani da sigi port mam ja khoina adu khangbom change
अखोई इंडिया द गुड गवर्नेंस पूरा की लेबाक से फजर nga के था गदी कॉन्स्टिट्यूशन जे मस्त तो बता मस्त रे कांदा एलएलएम तो पीजी तो हाइब नतीदा लेबा nga मी सिंगुना कॉन्स्टिट्यूशन की लीला जे साना हाइब चंगे सटंग साना गुमने सटंग दो कॉन्स्टिट्यूशन साना दोने अन कॉन्स्टिट्यूशन की लीला दो याव ngमदग एन खमदा उपाय सो लेते सिदगी हेम याम थोलखिनी लेबा कायबी आई कायदबी आई जबरम हजकी मतंग कॉन्स्टिट्यूशन की मतंग मरोइना अखोगी कॉन्स्टिट्यूशन पीबा स्टेट अम पीबा अखोई पावर मतुगिना लेबाक तुगी मफम दुगी अखोई प्रजा सिंह अखोई लाइफ एंड लिबर्टी से मसी अखोई स्टेट की मसी की पावर दा मसी nga वाइबने अदु ngasi अखोई प्रजा सिंह अम ngak पंगमद्रे स्टेट ना अखोई लाइफ लिबर्टी अम लेत्रे अदु कॉन्स्टिट्यूशन ना मुयंग मदम मसी लीगली मसी ngasi बावबा अखोई की स्टेट की मथकता मसी दा करिगम एडवाइस नत्रगा अखोई लीगल एक्शन अम लवजु लेते अदु do kari advice pibining kari message si asengmadi si phanam te right koi ko part the yaw do ni article 12 to gina 35 po yaw do ni aduda koi taw state eba definition yaw ni article 12 to state ha ka koi na uri India and Manipur uri state as the state ha ga di man si legislature and the koi government of the union and the all state sima state oiba ani subada akoi gi local and other authorities state ne ba ko aduna moina phanam rai se violate tawta ga de khoina article 32 gi makha da supreme court da chat pa yagani adu ju article 32 ju phan yaujari ni akhoi sidana akhoi praja sing ji am khang makan ba yamna patient leba ngakte aina khambada patient leba praja sing khanbi yu har ga de akhoi praja sing khanbe yai bo akhoi ngasi bok ta kanana supreme court ai gi rai violate tawre article 32 da ngasi bok ta huji bok thoi bi rang se not a single Manipuri is not moved to the supreme court ha कुकी सिंगी मोइना खदी मुप तवे मोइ दुना मोइ से विक्टिम कार्ड सानारागा मोइ अखोइ ट्राइबल नि अखोइ राइट वायलेट तौरे अखोइ सिदोरे मोइ थारे बको अखोइ न ngasi बोक्ता सुप्रीम कोर्ट कना आइगी राइट वायलेट तौरे इंटरनेशनल पर्सन की राइट वायलेट तौरे नत्रगना अखोइ राइट टू मूवमेंट यादरे अखोइ सुप्रीम कोर्ट कना चलगे नो वन अदुदि कना नो लांगदैसा सुप्रीम कोर्ट हाइरे नंगे फनान राइट से वायलेट तौता यू कम अंडर आर्टिकल 32 right to constitutional remedies ne pijari even supreme court ta chithi ra bokta supreme court justice samada IDPR sina indian distress person mi ma chithi bu ibe adu chithi will be considered the letter petition writ petition samana lowni na supreme court hai re habani da ma aina haijai na kaino kan constitution lo piri pi akoi amata chathade akoi swai da sum law godabani this also our right tawbo du law na karma mechanism karma tool sinaraga akoi ge right phangada ge khanbam change ba ai mangna thaba yade because I belong to government da leibani na ai ge sarkar aina thaba tare ba ko adu gi kara go ngang da pa ke se thabi de thaba yade ai ge government aina thajaba samane akoi pi wakhalon pi ni ne wakhalon pi ga thaw haibani da ngamdraga na moi group tu na hokji bokta ngarang na aina ui 30 missing person gi mama passing adi magi nupi laga moina press conference tawe lawi khongi moi gi death certificate pibi dre khopi de duna sai gi compensatory ground su my husband gi muhut thabak chang ko pa yadre death certificate di ko na pidu si dai akoi gi indian constitution evidence ama yauri 7 years na su uda ta ga di si re haina consider tawni hai re adu de 7 years ngai re pi gen government khume adu wer ga di potu yam luradra adu su moi supreme court ta high court sa ka da bane sum pham ga press conference nothing will do aina tawba ya de bado akoi pi wakalo do pi bi bani okil le okil pi ge okil du da paisa ting da na lupa manga lo ga tawya ga do okil le lupa chama ting da okil le ni lak ama lo ge okil le ni le na ko okil le ta kamai tawba yai haiban sing adu de akoi na pi bi yai ba ko madu de ai gi I should assert my right. I get rights. I claim to go to money. This glass belong to me. I claim to go to money. Adu akoi di ngasi bokta. I get right to assert to no claim. They come to tawdriba. Akoi am irang am hori. I na kamada. We are the most akoi gi kahita re kang bayang kanba adumba jati ne khois.